Wey'ngane zakwethu ngiyethemba ukuthi bayaphila abantu kuzo zonke iy'ndawo la kuzofika khona le vidiyo. Bavotile abantu. Ngokwemibiko-ke evelayo njengamanje, kuvela ukuthi-ke ngokwezibalo zakamuva, iqembu elisha-ke i-MK lihamba phambili KwaZulu-Natal, ikakhulukazi-ke esibayeni somholo wayo eNtolwane Primary School, lapho kumnumzane Jacob Zuma avote khona. Aqhubeka-ke nokubalwa amavoti ey'ndaweni ey'ningi-ke ey'hlukahlukene. So lokhu-ke sinibikela okwakho nje cinezela usubscribe uzokwazi uthole zonke izinto esiyiphostayo kuyona-ke le channel. Ngifisa ukuthi-ke uvo lwakho nombono wakho. Abantu sebeqalile baphawula lapha ey'nkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthi sekumele sibe no-president wethu siyi-KZN-ke wayesesho-ke elinye igama engeke-ke ngilisho. Nangomunye uthi ayibona ngapha kompangeni sigile-ke izimanga. Nangomunye uthi-ke masisuke sithi hlangana Zulu suke sisho-ke into efana nale. Ngifisa ukuthi ngizovo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu khetho. Ngabe yiphi ezogoba uphondo, ngabe yiphi ezokwazi ukuthi iphumelele, ngoba-ke awakapheli noma-ke awakaphelile ama-results, aseza-ke ama-results kusabalwa wey'ngane zakwethu.